Kad odeš na nekako putovanje, vratiš se ispunjen. Da li su sad to novi doživljaje, da li je to nova mjesta, novi ljudi, mlade obitelji sa decom i sa poslom, da, nemaju baš vremena za sebe. U današnje vrijeme najvažnije je to slobodno vrijeme, vrijeme koje ti utrošiš na nekakav rad. Košnja trave opušta. Ne. Bio je jedan poznanik je rekao da košnja trave opušta, ljudi bi bilo bi hrpa ljudi na nasipu i kosili bi travu. A što više okolišaš, što više čekaš, to je sve gore i gore. S automoverom nema čekanja. Ti ne dopustiš travi da naraste. U stvari ne ti, robot ne dopusti travi da naraste. Ja sam voditelj trgovine u Pilama i Vilama. Kada ljudi dođu u trgovinu, to su ljudi koji su nekak ispred, kojih nije strah tehnologije, nečeg novog. Te spoznaje da može se kositi trava, a da on ništa ne radi. Jednostavno im to sjedne. Sjedne im ta zamisao, ta spoznaja. Krećeš se, a u stvari se ne krećeš. Ideš, nešto se rješava, događa, a u stvari ti ništa ne radiš. Kako je to moguće? Pa logično je. Takva rješanja imamo u drugim granama, ili industrijskim, ili u kućanstvu. Mislim, zašto robotski usisavač, a ne robotska kosilica? Zašto ne? Nema ljepšeg travnjaka od travnjaka koji pokosi automover. Nema. Automover reže travu, ostale stvari ju trgaju. Ovo tu je kirurški rez koji onda ne žuti. Mali je otkos, taj pokošeni dio trave strune za čas. Optimalno gnoji travnjak. Što se tiče baterije, ima autonomiju, ali to nije baš tak bitno. Kad se isprazni do nekakvog postotka, kosilica ide na punjenje i onda napuni se i onda se ide ponovo kositi. Sve to samo? Sve to samo. Kada se jedanput instalacija napravi kvalitetno, normalno, kada vi pustite njega da radi i programirate ga, to je to. Postoji aplikacija za Android i iOS sustave s kojim ga vi možete navigirati. Možete mu zadavati kada da otiđe kosit, ako vidite da je nekakvo nevrijeme, on može kositi po kiši, ali nećete ga ostaviti po nekakvom pljusku, zato jer jednostavno nema smisla. Bilo bi dobro ga servisirati kroz zimski period u ovlaštenom servisu, čisto da se ažurira program, da se pregleda, kompletno počisti, da se te brtve koje spajaju dva kućište, koje onemogućuju vodi da ulazi unutra, da se promijene. Mimo toga, mijenjanje nožića koji možete sam napraviti i nema baš puno brige. Ako se susjedu svidi i odluče ga uzeti i staviti na svoj travnjak, čim ga digne će početi pištiti i vi ćete znati da susjed ima nekakve gadne namjere. Zaštićen je sa pinom i samo vama koristi. Trebaš samo on, off, klik, 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 pin i slobodan si. I možeš ga gledati da li on to dobro radi. Bolje od tebe. Ljudi kad se naviknu na jedan takav način košnje, ne vidim da će se odlučiti za nešto drugo nakon toga. Dobro, ko zna kaj će se izmisliti u budućnosti, ali to je to. To je vrh. Nema bolje od toga.